Dobar dan ljudi, dobrodošli u Turbo Dismount sa Croatian Games Vu i danas imamo gosta Sergeja pored mene. Reci zdravo. Zdravo, dobar dan, ja sam Sergej i danas ćemo Igrati Turbo Dismount. Uglavnom čuli smo da je jako dobra igra i mislimo da je treba isprobati, tako da idemo. Igrat ćemo Freeway, može. Hoćemo li u ovome igrat, Sergej? Yes. Malo da ga razbijemo. Može. Uglavnom, vidite, to vam je igrica, a sad sam preslabo, mislim, da. Ovo vam je igrica u kojoj je bit da se razbijete. I sad, vidite, ja sad idem i samo ako želite ovu igricu isprobat, ostavit ću vam link na ovoj stranici da isprobate demo. I vidite koliko sam se ja sad razbio i vidite, Sergej, reci koliko smo dobili skora. Samo malo dok se to sve zbroji. 1.979.036. Bravo. Sad ću ja probati. Da, sad će on probati. Kao što vidite, Ovo vam je je replay. replay, da. Znači mi je reset. I vratimo se. I vratili smo se. I ne bi mi trebali ovo pauzirati, ali pauzirali smo svejedno, tako da Evo, sad ću postaviti par tih. nečega, uglavnom rampe Okej. dvije koje se evo ga, super. Okej, Ajde sad, no. budi spreman. Čekaj, spreman, stani. ajde, Spreman. Sad što bi mogli staviti, eto. Turbo Budi 5. spreman. No, kako? Uglavnom, nemoj stavljati. Okej, sad ćemo staviti tu ubrzanje. I to je to. I sad smo spremni da krenemo. Sorry, samo malo. Evo, mega wall. Eto Evo ga, ga. ready. Da se slupamo ako. Okej, da vidimo Sergej, molim te promijeni čekaj, i sad nemoj još promijeni da vide oni koja vozila ima. Da, sad Znači, možete izabrati koja vozila želite. Ali, ako kupite originalnu igricu preko Steama, onda ćete imat skate i sve ostalo. Ali, ako ste idiot ko ja, onda ćete downloadat i fino ćete imat ovako. I sorry što sam rekao idiot, sorry. Uglavnom, šta ćemo izabrati? Imaćete samo 9 tih vozila. Ja ću sad... ali ako downloadaju imat će 9. Da. Evo, ja ću sad izabrati po mom najbolje. Ja bi ovo izabrao. Sad ću promijeniti poziciju. Ha, može. Okej, ovako ćemo ležeći. Ležeća pozicija, ajmo. Reset. Reset, ajde. Drži, evo. Sad će Sergej isprobati da opet terminala. Okej, čekaj. Samo pritisni što više možeš pritisni. Idemo! Uiii! To je bilo antiklimatičko, ali bilo je super. Uglavnom, Okej, nisam baš osvojio dovoljno bodova, ali eto. Uglavnom, sad ću vam ja pokazati ovo dobro što su stavili u igricu, to je replay. Što vam radi je možete skroz da to vratite vrijeme, a možete ga i zaustaviti na nuli. Možete da ide u slow motionu, uglavnom idete usporeno i samo gledajte kako ste se razbili. Vidite, i možete ga zaustaviti ovako, na primjer. Ili kad se razbije, pa pogledajte ovo. Ui! Dobro, sad vratimo se kad izaberemo novu mapu. Vidimo se tamo. I vratili smo se. Uglavnom, našli smo jednu mapu koju ja nikad nisam isprobao. Ovo vjerojatno je nova, tako da krenimo! Kroatijane, brzo! Ne, Kroatijane, jesi živ? Što ti se dogodilo sa kuzicom? Dobro, ne trebaju nam zvučni efekti, ali dobro, to je umjesto editanja. Uglavnom, Sergej će preuzeti. Ja ću sad preuzeti i sad ćemo napraviti nešto malo bolje i... Da, uglavnom nećemo ja i on stalno
mi ćemo sad da nađemo novu mapu, tamo se vidimo. I dobar dan, evo vratili smo se na novoj mapi, ja mislim da jako dobro izgleda. Ja mislim da ćemo završiti na ovoj mapi do kraja. Ok. Zato što vjerojatno vidite tu je zalazak sunca na ovoj mapi, tako da mislim da ćemo završiti na zalasku sunca. Nećemo jako dugo snimati zato što se neće uploadat na video. Zato što je internet malo slabiji u Hrvatskoj, ako znate, pa eto. Uglavnom stavi se šta tu god hoćeš. Stavi na primjer ovo zato što kroz to možeš proći, možeš razbiti to. Ok, ali treba mi ubrzanje da se što više slupa. Znači turbo pad. I ready. Spreman si. Ok, idemo. To je to. Idemo. Naš Bugatti. Ne, Sergej. Da šta je to? Ferrari. Čekajte, nisam baš dobro napravio. Čak, okreni na video. Od izvesti. Sad idi ti svoj poruke. Radimo. To boli. Ovo je bilo stvarno zastrašujuće. Ima da bude još gore. Jao. Da imamo replay. Idemo se. Evo ga replay. Vidimo kako mi idemo sad u usporenosti. Mi padamo. Ne znamo što se točno dogodilo. Zahvaljujući replayu mi ćemo naći ono što trebamo. Vidite, udarili smo nekakav nevidljivi zid i izašli iz auta i auto nam se polomio i mi smo tako pali da smo si slupali sve. I sjeli smo tu na jednom dijelu. Da. U stvari, mislim da bi mogli završiti tu na zalasku sunca. Ljudi, ja mislim da je ovo to za danas. I vidjet ćemo se u sljedećoj epizodi. Vjerojatno će biti i drugi video o drugoj igrici. Tako da lajkate i zaboravite da subscribe-ate. A uglavnom vidjet ćemo se. Sada ide još jedan taj skok. Ja ću sad